Dini obisaron sabjunola sini block committee eba o Mohanpur assembly ni je observer ro khoroknam observer boro kini phayoro meeting khepeka sini observer mungkai borom ganang da buddha de borma TWF ni working president sini borom ganang je almalamin te masab central committee ni working president sini baijinarani de borma te oro sini block committee ni block president ki Pramothani YTF ni te TWF ni sini baisaurika te joto village ni chairman selected chairman member te block committee ni ki Pramothani executive body member ro haimanja phaike o meeting o singoro sini observer khukti je polling station wise committee khalainani je buskang salo boro kaisa date riglanko date dimising ma khalaine bahai ke rules ngai bahai ke polling station khana na gok sububi boro sini observer cycle langbeke o mutabik no sini o jagani sini o amchai ni ba Mohanpur assembly ni warriors of ready khai o koidin bisingo je somoy sima khai langmani bisingo sing bongno polling station wise committee ri nai tai coordinator list logo borong ready khai singak langnai operation finish halo polling station wise committee pai deke sing observer ong thai kaisa koto lung tum panda khaini awa amchai hambai belain hambai sing dine bubagrabai dagijak sing khoroktam as a observer Mohanpur assembly ni ani logi to base alma tai bai bidarani tai oro faimanja sini honorable MDC borom Runal Japorma tai sini TWF ni Mohanpur block president Sagorika Deepak block president tai working president tai botongo sini di Pramothani Boris ro sing dini oro sini fainai bus kango bagai sing board committee khanai tai sini 2 nong Mohanpur constituency wa sing 2023 haya kaba sini bus kango village committee je kun election untung singo jagawo sing applying ni bagai sing dini oro board committee khanai bus kango sini teu kormosuchi tongo abo sing bus kango no press meeting bisipri sinarno janungnai tamni bagai ang tini kaisa message lamu sungo তিনি ফাই और बेलाइखना तंथका साइमान का और बेलाइखना वरेस रक हाताय दखना हामजानाय ताई बरं थाने अनेक किछु एक्सपीरियंस मान थां मन बागै बसकांनि सालो अरनि माननीय शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ बो फेलेंनाय तिनिनो आं डिक्लेयर थांनाय त्रिपुरा राज्यआव सबसे सिगां पास खाके फेलें खाके रतनलाल नाथ बन बुंनो पुलिस सागलाय जानाय बो 2023 त्रिपुरा मथा যদি फाइट खायगा आलादा भावे वो निश्चित वो फेलेंनाय त्रिपुरा मथा केवल एलायंस गया त्रिपुरा मथा सिंह जागाव रतनलाल नाथ न सिंह जागाव अनेक बुथ व्यवधानी सिंह फेल खाइन मानो ताई सिंह फेल खाइनाय सबसे सिगां रतनलाल नाथ पास को फेल खाइनाय बो ताई सिनियरनि ए वरेस रक सिनि ताकुताय बुकुसं बसंगो सिं तेबो कदर सिंगरो प्रोग्राम फाइनाय सिंह जागाव जनसभा हेरो खाइनाय बनि बागै सिंदिनो रे ताकुताय बुकुसं बसुदिनो मालाय रकम सालायगा ब्लाइखना हामबाय।